Dobro već. Zna neko njemački ovdje? Ko? Super. Beba na njemačkom. Ajmo jedan aplauz. Ovo znači, nije prvi put, ali treći da je neko znao. Jel nije nikom jeste čuli vi? Znači, das baby. Jel nije nikom, pazi, jel nije nikom čudno da jedan čitav narod ima, jer das, ovaj određeni član das se stavlja u njemačkom jeziku za svaku riječ stranog porijekla. Znači ima jedan čitav narod koji nema svoj naziv za bebu. Šta to govori o tom? Mislim, to je glavna riječ u istoriji čovječanstva. I oni nemaju svoju riječ. Mislim, kad su skontali da nemaju? Kad počeli sinhronizovati filmove? Pazi, to je narod koji ima 26 imena za 26 različitih vrsta šarafa. Oni nemaju svoj naziv za bebu. Kontam kad su smišljali jezik, ona dvojica kao kako ćemo ovo nazvat? Šta je to? To je ovo malo što je sad izašlo iz svoje mutere. Ne znam. Sačekat ćemo koju godinu pa ćemo ih zvati Kinder sve zajedno. A ovo je das Geschwimpfenslag. Mene zanima pravo konvencije o pričanju viceva u različitim narodima, u različitim kulturama, kako počinju vicevi. I sad ima, ne znam, kako ovdje počinju vicevi? Početak nekog vica. Bilo moji gas, kod nas su moji suljo, Hamanpa. Dakle, znači, u Americi, uglavnom je početak, katolički, protestantski svećenik ulaze i rabin ulaze u kafanu. U Australiji su likovi svećenik, učitelj, načelnik opštine. Pazi kod nas. Amerikanac, Englijez, Bosanac se vozili u avionu. Hrvat, Srbin, Bosanac se vozili u avionu. Rekao čovjek, Bosanac se stalno avionom voze. Kao ovi ostali se nešto mijenja, Bosanac, ćeš sigurno Bosanac naći u avionu. Ja kad sam studirao, ja sam živio u Visokom, a studirao u Sarajevu. To je neki 40 km razlike. Ja sam to vozario svaki dan tamo vamo, čime avionom. Kad me pitaju, da stanuješ ili vozarim čime avionom, maja normala. Jer niko se ne čudi. A nije to što mi imamo nešto sad visok standard. Ja ba nemam hljeba da jedem, ja se avionom vozim. Ne pravi pitu ko ima, neko je naučio. A ja nemam. Mislim, nemam stvarno. Ja živim u jednoj staroj kući. Nemam žohara, ali imam jednog puža. Svaku noć dođe i jede gljive. Narasli su mi u jednom čošku gljive neke. Neću da ih uklanjam kad tamo možda su jestive. Bijel, onako, bledunjave neke. I svaku noć, znači, ja njega izbacim, on se opet vrati. Ne znam kuda uđe, ovdje šta, znam, ispod vrata, ispod vučem. Nije da mi dihtuje kuća. Nije ni vodootporna kad pada kiša, prokišnjava. I jednom su mi lopovi ušli. Nisu provali, samo su ušli. I još su, nisu stvarno lopovi. Cigar jedan što skuplja staro željezo. I kako ušao odmah počeo šporet izvlačiti. Vidi mene, počeo se svađati sa mnom ko je prije došao. Dakle, buraz, ja ovdje živim.
Nemoj da me lažeš, ko bi ovdje mogu da živi? A ja rekao, fakat. Ajde da ti pomognem to. Da vam 5 maraka što sam pomogu da izvučeš pored. Ja sam htio, nešto, mislim, pazi, ja sam ovdje došao, večera smo mi ovdje došli da razbijamo stereotipe. Vjerujte mi sad kad vam kažem, svi Bosanci ne slušaju narodnjake. Mislim, ali Toma Zdravković, Haradžinović nisu narodnjaci. Nisu ni Keba, Koke, Džej i Šaban. Narodnjaci su Ceca i Seka. Ja nisam nikad slušao, znam, čudnim spletom okolnosti, znam sve tekstove, ali nisam nikad slušao i ja sam skonto za vas da vam približim, a i primijetio sam kod nas na ovim prostorima nikad nije bilo dječji narodnjak. Jer, pazi, nije da djeca ne slušaju to. Sluša ono dijete od 3 godine, sluša, ja bi legla da me mažeš kad bi prestao da me lažeš. Ne razumije. Problem je što ne razumije. Nije se niko našao da mu to prilagodi, da mu preveda na njegov jezik, da mu približi. I zato smo mi ovakvi, zato mi imamo krizu identiteta, ne znamo ko smo.